počinjemo prvi početni položaj u jogi. I njega izvodimo lagano, polako, peta do prepone. Opustim nogu, druga noga pored. Izravnam poziciju. Naravno, ako ne možemo ovako da uradimo, popustimo, uradimo ono što možemo. Popravim malo leđa i idem da otvaram grudni koš, međurebrene mišiće. Udah. Polako spustim dlanove na kolena, izdah. Opustim telo. Opustim dlanove. Poravnam leđa, udahnem. Izdah, opustim leđa, opustim ramena, opustim telo. Samo dišem. I kada smo spremni, krećemo dalje. Sad krećemo sa pozicijom za istezanje i zagrevanje vrata. Polako uskladim pokret i dah. Udahnem. Brada na prsa. Lagano izdišem, osjećam istezanje u vratu, istezanje kroz celu kičmu. Unazad, udisaj, polako. Napred, izdah. Gore, udisaj. Sredina nam je uvek udah. Pogled preko ramena, izdisaj. Sredina, udah. Druga strana, izdah. Ponovo udah. Lagano, uvo prema ramenu. Ništa ne forsiram, lagano. Bočno istezanje osjećam. U vratu, polako udah. Druga strana, izdah. Unazad, udah. Polako kružim sa vratom da osjetimo porast olakšanja u vratu. Tu se mnogo stresa skuplja. Polako izdisaj. Jedna pa druga strana. Uskladiti pokret i dah. Udah. Izdah. Još jednom. Udisaj. Izdah. Pratim da li postoji zvukova u vratu. Izdahnem. Opustim telo.